Pre 3 nešto godine sam imao skoro 110 kg. Biciklizam je meni suštinski, mogu da kažem, spasao život. Do 3. sprata na kom sam živeo, probao sam pre te 3 nešto godine peške, jer lift nije radio. Morao sam da sednem i to je bio meni okidač. Ok, nešto moram da uradim sa svojim životom i sa svojim zdravljem. I krenuo sam da pedalam, prvo jedva do Ade, pa onda malo ajmo sad i do Košutnjaka, pa ajmo i do Avali. Tako je krenulo da za neke manje od 3 godine ja sam uspeo da smršam, da postanem fit, da uspem da sebi streniram toliko da osvojam neke planine. Vozimo svuda po Srbiji, uzduž i popreko, tako se zovemo kao ekipa, Upside Down. Pokušavamo da promovišemo biciklizam ili cikloturizam svuda po svetu. Nekako želimo da našu zemlju pamte i po tim stvarima mislimo da imamo šta da pokažemo. Onako prelepe neke kadrove, planine, predale. Vidite ovaj osmeh, mislim da ne postoji biciklista koji nema osmeh, bilo da je to po ovakvom nekom ne tako sunčanom danu. To je broj 1, broj 2, bit ćete zadovoljniji i uspešniji šta god da radite. Za leđa sedajte na bicikl obavezno, na kraju dana bit će mnogo jeftinije da se krećete po gradu i nije sporo. Prosječna brzina meni u automobilu po Beogradu je 27-8 km/h. Na bajsu ćete ići i 30.